Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Uba Alexander lalu hek Menteri Badai Pej Ketenat Animal Husbandry and Veterinary badru ketenat Fisheries. Habaya keren bat kilat patai kubor Mynta kesngi ke arp sautrik unai leber arajan arpulai. Ula ong baga Jingjop jong u hagani ke election baladep. Kadai ke Rngiew jong u kumundong mi kaman. Kumban supen ken mau ba uba AL hek ula job yaki election hadu sansin kinti. Bat kani kadai ke sin ke Rngiew ba un long kumu MLA napo ke 14 pentor kera constituency. Uba hek ula ong bahag ni kasin ka Mynta kandai ke jing yakun ka penpau ya ke jing Rngiew namar kumbala khlai ki kintin ka sngi bat hep kerteng na ka Mynta ke election arajar arpulai kumta ka ya dai shisha bat ka jing ong ula ong ru ba baro shikata ya ka pentor kera la penhap hapo ka semi urban constituency bat hakatu ko por la penhap ya ka hapo ka Greater Shillong Water Supply Scheme phase 3 bat yagni ka scheme dang pentrai hadu Mynta Henry nak daw ka jing tap pipe ka bana Shillong sa maplang kala penlong yang ni scheme man kamsuki la binrap uba hek ula ongru bahadin bala itu ya ka pentor kera kum ka rural constituency usa wanra ya ka block hamapat nangta ka job card hapo nong mensong lum siap bat kiwei sansin enter yang job santem enter yang job pagkaman really tiga oga di ba Rngiew ini job be ba Rngiew tu mo kalau orang ipi ada si mga file nomination yang ipi ka diga baga sen ka Rngiew tu mo diga ba Rngiew tinga Rngiew ba i kam ki ba kam komsan ki ba pin sim ma gade kan ti bang ta ngi iba na song le kran bor bos ba tai duna basan job regulation bas new minister kemeningkong ka kam ka mga ngalale kani mga kwa ban propose ya ka GGM scheme hapo na muso respect ba shed beli ano ere ngalap ong ya ki ya commissioner secretary ka PhD ya i chief engineer ka PhD ngadapkan ya SE PhD engineer ka PhD mga kwa kumno ba fen pet ya ka status sungo mga nomor song bala ka jugo por kumno pa pinwag out mangila manwara ya ka GGM Jal Jeevan Mission har nal hapo na muso beli bro silatam lah le ya GM kadang jingwit ne ka bangkai ata ka jingli jumpi ko sotunan kalau mumni bora sigata mansua ka bantorum kra konstitusi kadang hapo itin bantorum kra hapo ka semi urban constituency tiga por ka hapo semi urban constituency lawarna ya ka hapo ka Shillong conglomeration ka bahap hapo ka Greater Shillong Water Supply Scheme phase 3 kita ka scheme ka nang ya chikaman bar kata ka scheme kala nang pentrai Mynta ta daw na jing china surok jing sei gi pipe jing ten gi pipe long ye tanga use na Shillong cha po boplang tadi nang ta daw ka tu scheme kana amsukino nomor ka haga por magalong PhD minister mga arajar pra arajar kendai hakta por galayo ban penrung ye pentong ka so si borang we bat ka mopat ru apo ka Greater Shillong Water Supply Scheme Mynta pada haga ba din ga arajar kallai ga delimitation ya ga pentorum kra 18 pentorum kra la pengalano ga 14 pentorum kra ka bala tip bala notify kum ka rural constituency hadin bala notify kum ka rural constituency nga sawara ya ga blok mopan nga sawara ikata ga job card ano monso anom siap dok mopat nomor song anom siap gwi jaga lain orang ini terbang lah orang bonsen menleh job card kim pala kelang geding mingi orang lah leh bonsen dengan pala ya ga girlfriend lah orang bonsen menleh orang job card kim pala manwat kata ini ru ki hab apa pendasen bala notify the election commission the government of India baga 14 Putongra is a rural constituency kata tahu yo kini facilities barok ki hab apa rural